Salkisa sekang Tipra mothani founder bubagra production maniko depmani khukti khnamanka buskangni 7 November 2025 salmariwo raja khor Agartala Tipra mothani phasni kaisa kotor rally khlai thangai tongo. Abo bo mic buskango luku buskango saka abontiino Tipra motharabo tabo param jairogo ready ngai tongo o mega railway majaran bakai o jaro sing congress ni phaisi nugi makha congress ni ojama MLA Sudhip Roy Barman je Tipra motha buskani 7 tarigo je rally khain thangai tongo abono sasakya ngai Sudhip Roy Barman je congress ni MLA bo belekina abono sajaya ngai borno permission tar di abo hai hini bo appeal खाइतो खा हास्ते हापंग नि थानी वो मेरा गुजारिश ये है कि 7 तारीख को आप टाल दो। अभी भी तो शांति बाजार में 163 लागू है। कम्युनल टेंशन है बहुत सारी जगह पे। ना ना Still 163 in there. थोड़ी देर के लिए बाजार खुलता है लेकिन 163 still there. You and myself we cannot go there. सरकार से भी मेरा गुजारिश रहेगा कि 7 तारीख का परमिशन अगर दिया है तो उसको रद्द किया जाए. तान बाइके बोरा सुसाका जे शांति बाजार उमानी आबुनी टेंशन tabkhon payako abun bagino Tipra motharongno raja khor agulwo misik khlai tar dihni bo demand khlai tong nei ne khangke congress to Tipra hastewo grino Tipra motha no je amhe kasmani ukulugo alada kok tongai mano Tipra motha je puila Tipra motha ngai je সংগঠন সংজাwa ajarwa raja khor agulwo Tipra haste tamo India hagotar pora obhake kaise regional party mega rally khlai kona lekulu kutum pana khlai kona sing obhai Bihar bonugi mano je pro prime minister phayo azaro singban pheba kaise regional party se Tipra haseni chikon sa regional party se uila Tipra motha songjak pro apro raja khor agulina asol mar asal pungkha se pungkha abo pura live mo sijakni thaga tamikai Tipra boro asuk borok kebang nungya ko regional party railway kuma regional party ka Tipra hasewo haipano Tipra motha jepro rail khlaya raja khor aglo abo hai nungya ko amske borok bangkha abno nungla kirjagaino iba Tipra motha ne sabodar kirjagaino I tabo congress ni MLA Sudhip Roy Barman kasnan sachoga hai matongo tamke Tipra motha buskani 7 tarigo rail khlai thangai tongo raja khor agulibo abono no Sudhip Roy Barman tab kasna thangai tongo press meet khlai bo saglai rekha government thano appeal khlaike borno permission tar di khlai tar de ni kainaro bai khaka tinin bagasno joto naitnai khapun market jong joto na hambai